Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik obišao je danas pogone moderne fabrike PMP Jelšingrad u Gradišci. Nakon prve neuspjele privatizacije u Jelšingradu je radilo 60 radnika. Dolaskom italijanske kompanije PMP na pregovore u vladu Republike Srpske i izvršene privatizacije, u modernizaciju i proširenje postrojenja uloženo je 5 miliona maraka. Izgrađena je nova fabrika površine 6.000 kvadratnih metara, a broj radnika povećan je za nekoliko puta. Imamo 250 radnika. Također smo krenuli dalje i u vrijeme možda malo nezgodno, idemo sa ovom novom fabrikom, već je tu naš vlad proizvodnje obrazložio. Znači dalje se proširujemo, planiramo završiti negdje krajem januara, februara i zaposliti još dodatni novi 50 radnika na proljeće, tako da bi ukupno imali 300 radnika. Kroz cijeli ovaj period važno je istaći da smo imali jako veliku podršku republičkih organa i lokalne zajednice. Znači, sa lokalnom zajednicom uže sarađujemo i tu nam je uvijek saradnja i podrška gospodina Arića i opštinske uprave što se tiče realizacije svih mogućih projekata koje smo do sada realizovali. Znači, nismo imali nikakvih problema u toku cijele ovoga našega preduzeća. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić pružio je punu dobrodošlicu italijanskoj kompaniji, a ona se odnosila na efikasnom odgovoru lokalne uprave prema potrebama italijanskog vlasnika kada su u pitanju razne dozvole od građevinskih pa nadalje. Izuzetno dobar primjer privatizacije na prostoru grada Gradiške. PMP kompanija iz Italije koja je došla ovdje u Jelšingrad, koji je bio zaista pred jednim stečajnim procesom, ali se pojavio gospodin Luigi Pozzo, PMP kompanija koja je iskazala želju i volju da na ovim prostorima, na prostoru grada Gradiške, napravi jednu izuzetnu privatizaciju. Ta privatizacija se ogleda, kao što je gospodin Dević rekao, od 60 radnika narasli su danas na 250 radnika. 2018. godine otvoren je novi pogon, investirano u starom pogonu, odnosno u starom proizvodnom dijelu donešena je potpuno nova tehnologija, CNC mašine zaista, a s druge strane u ovoj nove hali koja je napravljena 2018. godine isto tako su najsavremeniji tehnološki procesi koji su na prostoru i Europe i svijeta. S druge strane, da se zaista radi o jednoj zdravoj kompaniji koja vodi računa o svojim uposlenim radnicima. Jedan je tipičan primjer onog jednog trenutka kad se počeo da se pojavljuje odliv radne snage, kada je krenuo odliv i odlazak radnika u inostranstvo. Gospodin Pozzo došao i rekao u čemu je problem. Problem je bio varioc zbog plate. Povećao je platu, sve jedan radnik koji je otišao, vratio se ovdje i zaista sad imamo i viška i potražnju za novim radnim mjesecima zato što gospodin Pozzo, odnosno PMP, ima zaista jednu zdravu poslovnu politiku. Isto tako s ponosom možemo reći da ovdje je prosjek primanja veći iznad prosjeka na nivou Republike Srpske, znači radi se negdje oko 1200 maraka, prosječna primanja su zaposlenih, a kao dokaz zdrave kompanije, evo ovdje iza naših leđa možete vidjeti da se stvara i otvara se izgradnja novog proizvodnog pogona gdje će doći do dodatnog zapošljavanja oko 60 radnika. S druge strane, isto tako moram reći da je kompanija PMP Jelšingrad na čelu sa direktorom Banjcem i vlasnikom Luigijom Pozzom izuzetno društveno odgovorna kompanija koja se uvijek na aktivnosti koje je gradska uprava pokretala i željela da pokrene humanitarne akcije, izgradnje dječjih igrališta, bilo koje djelatnosti, PMP Jelšingrad se uvijek odazvao i bio je perjanica, ali ovdje imamo jednu novu novost što je Gradiška jedna od rijetkih sredina lokalnih uprava. Mi smo uveli dualno obrazovanje upravo uz pomoć kompanije PMP Jelšingrad, uz pomoć kompanije TIK Manufaktur i naše tehničke škole. PMP Jelšingrad je donirao jednu CNC liniju našoj tehničkoj školi, gdje iz te škole sad izlaze direktno obrazovani kadrovi koji dolaze obučeni za rad ovdje na linijama PMP Jelšingrada, a s druge strane oni koji odlaze na studiranje odlaze i sa teoretskim i praktičnim znanjem da mogu da nastave školovanje mašinskim ili drugim fakultetima, što je zaista jedan primjer dobre prakse i saradnje između gradske uprave, privrede i našeg školstva na prostoru grada Gradiške. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da je ovo jedan od najboljih primjera privatizacije u Republici Srpskoj. PMP Jelšingrad izraslo je u moderno i snažno preduzeće koje se širi iz godine u godinu. Ovo je vid jedne uspješne kompanije i odgovor onima koji nam često govore da mi ne podržavamo privredu. Ovo je najbolji primjer na koji mi to činimo u kontinuitetu. Dakle, privatizacioni ugovor, kao što ste mogli da čujete, odnosio se na činjenicu
da ovdje bilo 80 radnika i da je novi vlasnik preuzeo da zaposli 60, a sad već ima preko 200, a bit će i 300 ubrzo, što govori o tome da ovo je ravno da otvarate nove fabrike. Tome i rehabilitacija ovdje ove ranije fabrike, vidite, daje rezultat u činjenici da preko 11-12 miliona eura godišnje je ovo produkcija koja kompletno ide na inostrano tržište u zemlje Zapadne Evrope. Što je još jedan dobar pokazatelj opredjeljenja, jer mi ovdje razvijajući naše društvo, povećavajući naš domaći proizvod, svakako moramo da vodimo računa da naša privreda mora da bude izvozna i da se pojavljuje na druga tržišta. Ja sam zahvalan svim ovdje ljudima koji rade, vlasniku i menadžmentu, koji rade ovdje upravo sposobni da ispune visoke zahtjeve, kriterije, kao što ste vidjeli, veoma komplikovanih mašina, postrojenja i onoga što oni ovdje proizvode. Drago mi je što čujem da nijedan od srednjoškolskih učenika koji završi srednju školu nije bez posla. Čim završi školu, on ovdje dolazi, ovdje se upošljava, a oni koji odlaze na studije imaju mogućnost da se vrate nakon završenih studija ovdje. To je dobar primjer. Mi želimo da podržimo, da ovo pokažemo i da kažemo da želimo da ovo vidimo na mnogim mjestima. Naš resurs i jeste ovo upravo što on radi, a to je da se proširuju kapaciteti. I u strukturi proizvodnje Republika Srpska ima takvu proizvodnju koja može da bude konkurentna i u oblasti ove vrste industrije i nekih drugih prerađivačke koje moramo podržavati. Naravno, u vrijeme ove korone ovdje se nije stajalo, ovdje se radilo, ovdje nisu smanjeni nalozi i veoma mi je drago čuti da su baš ovdje neki odavde otišli ili iz Gradiške otišli i vratili se kada su osjetili kako je to sve dobro tamo na zapad i da je najbolje ipak ovdje. Evo i ovdje su vratili se i tu rade u uslovima koje ste mogli da vidite. Zahvalan sam svima i gradonačelniku Kvadriću koji je uporno podržavao, imao povjerenje ovo. Sjećam se tog prvog susreta sa vlasnikom kada je došao u Banja Luku. Ovdje je bilo nešto već izvršena neka vrsta privatizacije koja je bila neuspješna, špekulativna i on je u takvim okolnostima nakon sastanka s nama u vladi preuzeo obavezu da će ovo dovede u red i ja samo mogu ovdje da kažem ovo je mjesto našeg zajedničkog uspjeha i nas iz vlasti i naravno vlasnika, a i pogotovo radnika koji ovdje ostvaruju, kao što ste čuli, nadprosječnu platu ovome pogonu. A već od prvog kvartala naredne godine Gradiški PMP Jelšingrad će ponovo dići ljestvicu, proširiti proizvodnju i zaposliti najmanje 50 novih radnika. S porastom proizvodnje planirano je i povećanje zarada i radničkog standarda, po čemu je ovo preduzeće prepoznatljivo u Republici Srpskoj.